Projekat Zdravo rastimo. Tim projekta čine direktor škole, profesor fizičkog vaspitanja, biologije, likovne kulture, hemije, građanskog, engleskog i profesor geografije. Učešće u projektu uzeli su i profesori razredne nastave. U okviru projekta organizovan je turnir sportom protiv nasilja u saradnji sa vršnjačkim timom. Fudbal, košarka, rukomet i odbojka. Što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one družine, da delimo užine, nema one družine, da delimo užine. Au, što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapac, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Au, što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapac, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom koju ne dam nikom, ma nema one s kikom koju ne dam nikom. Au, što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapac, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi,